Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese aho muherereye. Kaze muri aya makuru n'amakuru yo kuri uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki 23 Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. n'amakuru asoza uyu munsi. Akenshi makuru yo muri aya masaha bagenda garuka kuri raporo zijyanye nuko imirwano yiriwe ndetse nuko biraye. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru birumvikana n'amakuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira, tubabwire yuko ibintu byakomeye cyane, tubabwire ko n'ubundi aha hongeye kubera imirwano iremereye, yaba muri uyu mujyi wa Uvira mu bice biwegereye ndetse kandi no mu bice ukikije, dore ko nko muri Sange n'ubundi hongeye kwirirwa urugamba rumeze nabi kandi rukomeye cyane. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira mu Minembwe, tubabwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Wazalendo na FDLR bongeye kugaba ibitero, ariko bakaza kuba batakarije ubuzima muri ambushi y'abarwanyi batwirwaneho. Aha rero hakaba hongeye no kugwa umujenerali w'autoproclamé witwa Nkubito. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turebere hamwe nabo bapfanye muri imirwano ikomeye. Muri Sange naho turabwira yuko hongeye kwirirwa imirwano ikomeye cyane. Magingo ya raporo zikaba zivuga yuko abagera ku 8 bose bishwe. Turaza kureba ngo ese abana bo ku ruhe ruhande. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kunyura muri teritwari ya Rucuru, tubabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwa na FDLR barasanye rukabura gica. Ibi turaza kubyinjiramo, tubabwire ko ari abasirikare benshi kandi b'amapeti akomeye batakarije ubuzima aha muri imirwano yabereye aha. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi bamaze kuvumbura imbunda nyinshi cyane z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ngo ni imbunda bari barahishe. Turaza kunyura mu makuru atandukanye hirya no hino, birumvikana amakuru ni menshi. Turaza kandi no kubabwira ku by'uko Rwanda rumaze guhindura minisitiri w'intebe. Turaza kandi kunyura cyase, turaza no kugera muri teritwari ya Masisi. Makuru ya kare twabwiye ko nyuma y'uko ku munsi w'ejo abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe uduce twinshi muri teritwari. Hiriwe rero imikwabo, turarebera hamwe uko ibintu byifashe. Turaza kugenda tubinyuramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwese rero nongeye kubaha ikaze muri aya makuru. N'amakuru mushobora kugiramo uruhare muri aya makuru. Cyambere nuko ntiza umwanya ukayakurikira, hanyuma kandi niba wamaze kugera hano unyemerere uterekeho like yawe. Niba ari bwo bwa mbere ugeretse hano, nyemerera ukore subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification, hanyuma ibintu dukomeze kubigendanamo trebye 5/5. Ikindi kandi nakwibutsa ngo usangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe. Mu gihe n'ubundi tukiri muri introduction, nyemerera n'ubundi ufate link hasi aho ngaho rwose wahanditse share, kandi bahita guha link, ubundi ugende wishyira mu magroupe, yaba kuri WhatsApp, yaba kuri Facebook, yaba kuri Twitter n'ahandi, no kuri status ya WhatsApp. Ubundi ibintu bikomeze kugenda neza 5/5 aho muherereye. Se muri kunyumva cyangwa bimeze gute? Nyandikira umbwire niba turi kumwe, niba urimo kunyumva 5/5, umbwire naho uherereye. Mu kanya gato rero nyemerera ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ubusi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi.
cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite isabwa indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye poromosiyo idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagara kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese rero makuru yo kurajya masarika y'amakuru. Tuhere i Kigali mu Rwanda, turababwira yuko wari Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yasimbujwe, warasanzwe hari Guverineri wa Banki Nkuru wungirije. Dr. Justin Nsengiyumva niwe wagizwe Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Perezida Kagame akaba rero amaze gukora impinduka mu itangazo ryagiye hagaragara uyu munsi. Dr. Nsengiyumva yarasanzwe ari Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda, umwanya yagiyeho kuwa 25 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 asimbuye akaba yasimbuye Dr. Edouard Ngirente wari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kuva mu mwaka w'2017. Mbere yaho yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi, no kuvuga uyu wabaye Minisitiri w'Intebe mushya kugeza mu mwaka w'2008. Mbere yaho yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Leicester. Minisitiri w'Intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu, yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere za politiki, amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Mbere yo kuba Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda, yakoze mu Bwongereza aho yari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'Ubwongereza mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi kuva mu mwaka w'2016 mu kwezi kwa 4 k'uwo mwaka. Yakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'Ubwongereza kuva muri Mata mwaka w'2014 kugeza muri Mata mwaka w'2016. Yabaye kandi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi hagati ya Werurwe 2008 no mu Gushyingo 2008. Yabaye ndetse umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi hagati ya Kamena mwaka w'2005 na Werurwe mwaka w'2008. Yakoze kandi nk'ushinzwe gahunda n'ubushakashatsi muri Refugee Action, no kuvuga ibijyanye n'impunzi hagati ya Kamena mwaka w'2009 no Kuboza mwaka w'2013. Icyo kwibaza ahangaha no kwibaza ngo ese biraza kugenda gute ubundi iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa akava ku mirimo ye ku mpamvu iyo ari yo yose, bituma n'abagize guverinoma yose bahita abatakaza akazi. Ubwo abivuga rero ko bivuze ko guverinoma igomba kuza kwegura yose, hanyuma rero Perezida wa Repubulika akakira ukwegura kwa guverinoma iyo Minisitiri w'Intebe akumushyikirije. Guverinoma yegura ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Iyo Minisitiri w'Intebe avuyeho, biba bivuze ko na guverinoma igomba kongera kuvaho ubundi ikarahira abundi bushyashya. Bivuze ko rero guverinoma yari iriho ikuriwe na Dr. Edouard Ngirente
ubwo n'ubundi biraza gusubirwamo, yenda bamwe bazagarukamo, yenda yose izongera igaruke, ariko igomba kurahira abundi bushyashya nkuko n'ubundi bosi wayo abahindutse, hakaza rero uwundi. Ngibyo reka twinjire rero makuru n'ubundi y'urugamba, turebere hamwe uko byagenze uyu munsi mu mujyi wa Uvira. N'ubundi ibintu byakomeye cyane, habaye imirwano ikaze yanaguyemo abantu batari bakeya. Ikindi kandi nuko iyi mirwano yabaye mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira. Ahantu habereye imirwano rero nakubwira ni mu bice byegereye Kiku na Tema. Aha hakaba hongeye kubera imirwano ikomeye cyane mu gihe abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo basagana bazamuka bagashaka kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye hafi ya Kigwengwe. N'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bari bari tayari, bikaza kurangira rero iyi mirwano nabo bayisubije inyuma. Reka atukiri muri aya makuru y'imirwano tubabwire ko n'ubundi mu Minembwe muri Rugezi hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane. Ntabwo ari muri Rugezi ahubwo ni muri Rurambo. Hanyuma rero ahangaha hagabwe ibitero n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Wazalendo na FDLR bagabaye ibitero ahangaha rero, akaba ariko abarwanyi batwirwanaho baje gukora agashya kubera yuko n'ubundi bakoze operasiyo yanarangiye. Umuyobozi waruje ayoboye iki gitero arasiwe muri iyi mirwano, akaba yitwa Generali Otto Proclame Nkubito, akaba ngo ari mwene Kadiho. Uyu akaba ngo ari uwo mu Masango. Uyu nguyu akaba rero ari we wari uyoboye iki gitero, akaba yapfanye na escort esheshatu zose, apfana kandi n'abandi batandukanye, dore ko bivuga yuko n'ubundi ngo yapfa n'undi warukuriye escort witwa Generali Irunga nabo muri Mayimayi. Hanyuma kandi apfana n'abandi basirikare bo ku ruhande rwa FARDC bagera kuri 36 bose. Akaba kandi n'abandi ba Mayimayi ngo baguye muri iyi mirwano, dore yuko imibare y'aba bandi bo itigeze imenyekana. Hanyuma rero uyu witwa Nkubito ni ngo ari generali ariko Otto Proclame, ni ukuvuga generali wabyitiye. Hanyuma akaba ari uwo muri Mayimayi. Uyu munsi rero bakaba bongeye kugaba ibitero ahangaha, batagatinga kurasa no kwica abanyamurenge. Hanyuma rero aba bakaba baje kugwa muri ambushi y'abarwanyi batwirwaneho, dore ko ngo ubwo bari bagabye iki gitero n'ubundi baje gukubitwa inshuro. Abarwanyi b'intare za Sarambwe by'umwihariko abarwanyi batwirwaneho ngo babaretse basa n'abinjira barakomeza imbere, noneho abandi barabashuka barabazenguruka, noneho impande zose bagombaga kunyuramo bahunga cyangwa basubira inyuma, biza kurangira aba barwanyi batwirwaneho bazigose, dore ko aba n'ubundi ngo bari bagabye ibi bitero muri Rurambo ahitwa mu mazi. Biza kurangira rero aba barwanyi batwirwaneho babarashe bose, abandi ngo abiroha mu mazi nabo barapfa, ibintu bibi cyane. Rero aba bakaba bahawe isomo rikomeye cyane.
ngibyo rero ibyo twavuga mu mirwano n'ubundi ikomeye cyane yabaye ahangaha. Reka noneho rero twerekeze muri Sange na Runingo, nawo hongeye kubera imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yongeye guhanganisha abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo na abarwanyi barwana b'intare za Sarambwe, by'umwihariko muri aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo hakaba hongeye kugaragaramo n'aba bacanshuro. Amagingo yatuvugana rero n'ubundi ni imirwano yaramutse masaha y'urukerera rwo kuri uyu munsi. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bazamutse banyuze mu byiciro bitatu. Hari abazamutse route nationale nimero 5 banyura Kiriba, batangira rero kurasa ruguru za Runingo na Sange. Abandi bakaba baciye ku ruhande rwegera mpaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Hakaba n'abandi babaye nk'abakikira banyura hirya muri ibi bice byegereye Tema na Kingwengwe, bazamuka ruguru batangira rero kurasa haruguru muri Sange na Runingo. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba abazamukanye ibikoresho bitandukanye birimo na drone ndetse n'ibifaru, ariko bikaba bivugwa yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kuharasira drone zigera kuri 2. Hanyuma rero bakimara kurasa drone, abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo babonye ko ibintu bidasanzwe kandi ibintu bitari buborohere. Drone rero ngo bazikubita mu mifuka, abarangije batangira kohereza amasasu menshi y'urufaya bakoresheje na bombe. Birangira abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye gukoresha ya tekinoloji, aho urasa bombe bakayishwanyaguriza mu kirere itarageraho uyerekeje. Ibi rero bikaba byaje kurangira n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye gucika intege, birangira n'ubundi baje gusubira inyuma. Magingo yatuvugana abarirwa mu 8 barashwe bahita abatakaza ubuzima. Ahangaha bikaba bivuga ko ari abo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko ntago biramenyekana neza niba yaba harimo n'abacanshuro, ntibiramenyekana. Ikindi kandi nakubwira nuko abagera kuri 13 bivuga ko bakomerekeye muri iyi mirwano yongeye kubera ahangaha muri Sange. Ikindi kandi nakubwira nuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye gutakaza ibikoresho byinshi birimo imbunda, amasasu ndetse na za grenade zitandukanye. Kabona ko rero ibintu bikomeje kugenda bikomera, situation ikomeje kugenda ikomera cyane. Hanyuma reka twerekeze ruguru muri za Katogota. Nari nababwiye makuru y'akarikwa naho haramukiye urugamba rukomeye kandi ruremereye aha Katogota. Rero bikaba byaje kurangira n'ubundi hiriwe imirwano, ariko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba n'ubundi bongeye guhagarika iyi mirwano ku buryo abakoresheje intwaro ziremereye, ndetse bikaba bivugwa ko n'ubundi hongeye kugwa abatari bakeya. Ibintu rero ubona ko n'ubundi bikomeye cyane. Hagana ku isaha 11:30 amasasu yarakirimo kuvuga muri ibi bice, ariko ubu amakuru aturukanga akavuga yuko n'ubundi imiriro y'amasasu ya acogoye muri aya masaha y'umugoroba. Reka twerekeze muri Masisi rero, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tayari ubwo ngubwo twazamutse. Hanyuma aha muri Kivu y'Amajyaruguru ndagira ngo nkubwire ko n'ubundi muri Masisi, nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibice bya Ruke na Katobotobo muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi, uyu munsi haramukiye icyo nakwita cyangwa se icyo bita isuku n'isukura, imikwabo yo gusaka kugira ngo harebwe niba nta wazarendo zaba zihishe cyangwa se nta bitwaro byaba abyihishe mu bice bimwe na bimwe. Ibi rero bikaba byaje kurangira n'ubundi ahangaha hongeye kuvanwa
intwaro nyinshi cyane, dore yuko bivuga yuko bugorobye havumbuwe intwaro zirimo imbunda zigera ku 8 n'amasasu atari makeya, ndetse kandi ngo havanwe n'imyenda ya gisirikare. Ibi byose bikaba ari muri bimwe mu bikoresho n'ubundi izi wazarendo ubwo zakubitwaga inshuro n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ndetse bikarangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibi bice, ngo bagiye bakuramo imyenda abandi bayabangira ingata. Ibijyanye n'ibikoresho rero bagenda ababita abarirukanka. Ngibyo reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru. Yes, tuvuye muri teritwari ya Masisi, reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru. Aha muri teritwari ya Rucuru ndababwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe baramukiye mu mirwano ikaze hagati yabo na FDLR. Umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe kuri uyu wa gatatu tariki 23 Nyakanga waramukiye mu mirwano ikomeye. Ni imirwano rero aba bongeye guhangana n'umutwe wa FDLR ifoka. Amakuru avuga ko M23 yaramukiye mu bitero, yaramutse igaba ibitero ku birindiro by'uyu mutwe urwana n'ubundi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice. Hanyuma rero ibitero bikaba byagabwe mu bice bya Kazaroho na Kakono, ni mu burengerazuba bwa sheferi ya Bwisha hafi ya parike ya Virunga, ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga kandi ko imirwano y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FDLR yatumye abaturage batabasha kugera mu duce yabereyemo, by'umwihariko abaturage bashakaga kujya mu mirimo n'imirima. Hari abashakaga kujya mu mirimo itandukanye, hari n'abashaka kujya mu mirima yabo guhinga. Agace ka Kazaroho kamaze imyaka myinshi karahindutse indiri ya FDLR, umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Kuri ubu ukaba usigaye urwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero baramukiye mu mirwano n'izi nyeshyamba nyuma y'iminsi mike isinyanye amasezerano na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari amahame ngenderwaho aganisha ku guhagarika intambara. Ngibyo rero reka twerekeze mu yindi nkuru, tubabwire yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gutora imbunda nyinshi zari zarahishwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB. Hakaba rero hatowe ibisasu n'imbunda byinshi byari byarahishwe na FARDC n'ingabo z'u Burundi, aho ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 yatoraguye ibisasu n'intwaro zari zarahishwe mu bice byo mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. byari byarahishwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi ni byatangajwe na guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Nimanzi Wiri, washyizweho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Akaba yagaragaje ko igisirikare cyabo kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo kirusheho kubungabunga umutekano mu bice kigenzura. Yagize ati ingabo zacu zirakora uko zishoboye kandi zigakorana umwete mu rwego rwo kugira ngo ziburizemo igishobora kugirira abantu nabi cyose. Avuga ko izi ngabo zabo zatahuye intwaro, amasasu, ibibombe ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byinshi byagombaga guhitana ubuzima bw'abantu.
mirwano. Guverineri wungirije Manzi Willy yemeza ko ziriya ntwaro n'ibisasu byabonetse byari bihishe ahantu hatuwe, bityo ko ingabo za FARDC n'iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR na Wazalendo abazihashyize mu rwego rwo kugira ngo zizice abantu b'inzira karengane. Ibintu bikomeye cyane rero, aho yakomeje avuga ko kubw'imbaraga z'igisirikare cyabo uburinzi bw'abaturage bukomeje kurokorwa, ahako haboneka biriya bisasu byashoboraga kwangiza ubuzima bw'abaturage cyangwa se bikaburimbura. Willy Manzi avuga ko aho kugira ngo ingabo za leta zishyire kubaka imbere, ahubwo zo ngo ziharanira kwangiza no kurimbura abantu, kandi ngo abo zirimbura nabo ari abanyekongo nkabo. Ashimangira ko Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na mama 23 itazashobora kwemera ko ibyo bintu biba. Intego yabo nyamukuru ngo no guharanira gushyira ubuzima bw'abantu imbere mu kubarinda ndetse no kubaremera icyizere cy'ejo hazaza. Ngibyo rero ibyo twagarukaho, nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mbashimire cyane mwari muri kumwe natwe muri aya makuru yo kuri aya masaha garuka hanini kuri ripoti zijyanye n'imirwano ibayiriwe hirya no hino. Mwese rero mbashimire cyane kandi mbifurize kugira ijoro ryiza, hanyuma ubundi tuzasubira ejo mu gitondo cya kare ku isaha y'isa 11:45 tugaruka ku makuru azabaramutse muri ayo masaha. Mwese rero mugire ijoro ryiza, Imana ibarinde. Ciao, bye bye.